Kubor nakaslem jong udongsan hima. Nakaliang ka jongahi kumbang ong hini kong hi ngain ingo yu blay ni kong du kiki baro di nya jong blay kabaar pat kalong ba nakaliang jong pat nong susnong jong kamulai kumbang aju ong hi kamulai ketika konser ketika snong kababaro gitip di klong sna berbut dum jong kajat menriu den ring ong kapot la de bagus nong mulai kan nong ru kajabiang jong kajat menriu ya bang ong kajabiang jong kajat menriu ni stu ma kajabiang ni stu da ka kumnu bring min pha de ko asam ni dengan ngit scam ala pendap hok ya ka kamram ka bau pat nong song snong penset hanga ku tahu ban lam nanti ki ban ra ya ka e ka son om tang jong ka mulai mongim kwa ban long nong ilam tang jong ka konstituensi tang jong ka snong ni kwa ban long kita ki nong ilam mo ki ban ilam ya ka ri ba ka jat bende hi baru ko bai ka ban kong hi ngi ong mo dan sibun ki ke mar kumbangi pej ka jelang ka jungi ki banta baro ka hiar mo ni phai education setrai du ni phai agriculture dan ni ni phai tourism dan ni kat cepat phai berentang ka jing hiar ka jela ka beduk tam most corrupt state ta baro te habangi wat pat ni smu thu hi thamai jong kita ka jing hiar do ka jing jong ka jela ka jing ka dei be ka bam sap pam te nakaliang ka jing ka dei ka bangi le chupat ba ikran ya kata hi ka sensha khara ka ko ka basba mangi stu bari tam ni ong lasni la bha de thamai hu de ka sensha ka khada la ka sensha khada ka long ba khoi ka jing kur khu kan long nang ta ku wei nong susno jing ong do ki banabar ki spek na tang na jrong len ka tari ba ki i dei yaldi na marangam dei ba ngadang sumi tang si banai ar banai de ka jing ya inti ka jonga ka jing perkre ka jonga ka dei la sisnam tam de ngi la le ka ground go idan ko madan ni stu ka e ka ba pa da khmi inti ken te na ka ni stu ma ka e ka ba la expect hiru te ngi su aptang ka por bat ka result ki makalong mata takung ko jing song jong pi pet ha ko no dor sai kan jing long do ka san ko thai ha ka jela ha to ko BPP kan lek ban kerjaan no ko no ko parti ban form government ne kan song ka yang persa and it's too early makarang kloy ya kata ngi senang pen dan dai nakaliang jungi na do bas dang na bangili si campaign yung yong lada mo ngiyo e kalat panidon menta ba government ru ngin don menta bat lada ngihapan song ha ko opposition ru ngin song kam don ge ba mo nong bagi kwa ta ni kwa ni kata ba ka poi ka situation bangin don government ne opposition ni le ha to poi perhat ba ne ki kertong jong kopra injok ni constituency oh you expect sin mangla ya kun you expect like ndai ba ba ka de ki bangin mudur impoi perhat marni la her ko maran sama la long ready bani kun way ni factors mo ndai nalo kata pa kidot ski way ni factors mo atrai kidot sibun ki ndai kata ru kadi hi ko mo ki ai di factor ba pelong ko makalong nata ka results i pailat ni mo marni padon ko ka mo mane ai ngilangin don government ngin don opposition ngin apswa don government ngin sepet pani kuno ngin le ngin padon dan ngin don opposition ru ngin will play our part mga jong ini pa abu jit ya kita ki nong thawan sim la jit yu ta bo direct bo don ko government no mo jit gi bangin nong kita ki ban di khamat yu pa jong ko to konstitusi tela ha government ru tani ha ko opposition ru ko bangin tri kam kum bala opposition Ko baslang ko kiki ko bari ki Libertor bersuara Iban Wanswer and Arwajli to please report to the Motor Program Hall puru fadu ko por mo MDC ro por mo MLA kendra ikram dale ben Pari ba Bebanswer Iban Wanswer and Arwajli boleh ki Program Hall or Motor Program Hall 3 bani kong ki campaign Bebanswer Iban Wanswer Arwajli boleh si Pari ba Program Hall 3 ba ngayo ya kapan poi bang sini katong ti ngakit kami ru nang yo ya kapan podiat sibun ki isu dekat bani ka tim ko bang don VPP apo jalan sipa ar kita mo bang ayah kun I request the counting supervisor and counting staff to kindly proceed to the counting hall of the 18 West Shillong. Ngaklam bitri hiru ini ngaklam sekala ti ngayo hiru banda alam kita kanong rim bakani ka sen VPP kata mas skam masuk sa wana de ban ngaklam bidan kita ko ba ba kita borok mo ti kita tengah menemukan ni hiru akai ba Counting of supervisor and kumakalong matang na don kumangiyo jitip ta samut la poi siba thong jik jok ne ti ngatrai niya persang
kala kabor kabut ko bangdon kumlo ban wara ban persang ya ban wara ita ka green politics mag hindo ka man achieve ki different issue mar ko ngi realize mata limba sar pui tri scam ya yung padio ikawi ka achievement isutu hi ba kaditan namba kani ko ba ini scam yung persang ko manglakular pa ba sibon ba mo kikam la ngi try hok matay san singam ka pahu ko kacrong ba ngi scam hiru sibon ba ki issue ko bakta hi ka jabun bakta ka setiap bakta hi ka jabun to jing try muluk kata di benikong na benikong do ada kadai hono ko bentar ben di mat ke bangin haban ra ba pen mut dadang idon ko gaman ngin persama pedat ke kamram kedai ki baju kekli parang idon hanu ko bentar rumah tanya pedat dulu lah cok kamram kata ngi ngai bangin ngin top ini ben support ko ba pi kawi ke jing perkhat to ki ngathai kala ban perkhat ngadur ba ngiron ko ba nyumut borok ki makani di seat reserve seat oleh si kisim kabu maybe ba je perkat tu kita for granted ba let's say ba yang perkhasi kala ban pai kabu kala ban divide na nomla ban push ka thong tin rei ke nongrim ko banga yang di masuk komen banga poi biasa thong bat ka ngata gadi kata hi ko ba je perkat tu Aku nak le kamlon ko jongpi kadai jongpi wai pat ngila ban ong ndai khadu wai pat peni pliang ngila khadau pada poka kami molok kamu ngam lum yuk kejat kami yuk kejat itu ke kumba khalai bot jiwan ha arja khapra mata khalai bot dengan spare kata ro di bon kini don ini giro ini khalai ngot kiba lai ke kerja ni apa ti bar kiwi nangis scam pada istang haki kan dengan ni sebab ngana berpeni bika kam ko benefit ke ban interest bonora ke interest na ko kata still di borok koi kham tam ini try kat kumgor kompet jongpi atau pra di pet laung song ha kaliang persak na undon ha sarkar yang empat kedua jing sya berparti ngingit scam bika anu ko benta ko bangin song May I request the counting assistant and supervisor to kindly proceed to 18 West Chilang Counting Hall. I repeat once again, may I request the counting